hendak disayang lagi. Ada sedikit pepada ulun nang hari ini. Bilanya pengpian kaina bawa bubur beginco bang pipi. Beturis kaning nak kaya acil gini. Kaning liwar kenal kaya turus ringgi. Jadi cintai ulun lawan pian mamadai. Bila beturis kaning nang kaya acil ngini. Istilah cilai kata kaning nang dinyarake. Bila nang kade nyarak tarik akan burit panci. Lawan ading-ading nang ada di muka sini. Pinanya niinya cilai belum belege. Pabilanya pian pacar kada beisi. Imbah bemadihin hendaklah nomor HP. Kalau pina rindu malam kaina kawapisi. Jadi nang lawan pian nah ulun mamadehi. Ini أقم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه. الدين لنا والحق لنا صلى الله عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه ضع الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وضعنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضع الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا توحيد الله لنا نور أعدادنا روحا له سكنا بدأ
Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban Kepada bapak ibu di sini seberta anak Tuhan nang anom atau kakak-kakak. Jadi nang ini kami ada mau ucap salam. Jadi nang lawan pian di mana bagana nang mendengarkan. Jadi nang salam kami Pak Aidang dijawab bahkan ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Jadi sekali lagi ulun membulikiakan Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban Lalu terima kasih ulun mengucapkan kepada pengsampian anang menjawab bahkan. Mudahan kita anang menjawab salam. Ini nang berataan selalu dalam lindungan. Mudahan sabarataan diberi keberkahan. Lah jadi kami menerasa
jadi nang lawan pian ulun memadahakan sebelum matihin buai ini berjalan suara kadang nyaring lantaran tuh salonnya andaknya kajejeuhan jadi bang bunyinya sedikit bang tuh buai kada tapi kadang ngarang tapi nang kada apa tetap terima kasih kami mau ucapkan jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah nang sudah mengundang dikira mengundang kurang lebih 2 bulanan jadi alhamdulillah kami kawa mengabulkan jadi sedikit kami hendak mengisahkan kami tuh jam 4 malam tadi tulakan harinya di negara Cilai hujan semalaman sampai tuh di masjid motor Cilai kami nang di parkiran jadi bebuat kepala kami bebuat ke kapal Cilai lanjut tuh guringan kami sembahyang subuh di perjalanan jadi alhamdulillah hari ini bertemuan jadi bang kami sedikit memadahakan ini bebuhan kami sepalih kada mandi jadi bang kami Cilai nang memadahi kami terus madihin itu bang di sini jadi nang lawan pian ulun memadahkan terima kasih banyak kepada tuan rumah nang sudah mengundang aju bang bangko di sini disediakan bangkonya tuh belain kayak bangko sekolahan terima kasih tetap kami ucapkan jua bangko ulun Cilai ini binanya ada bang saling busaan sehingga bang duduk tahan tak dalam jadi terima kasih tetap kami ucapkan yang penting tuan rumah ada menyediakan walaupun orangnya tuyat kada bakal muatan karena panggung ada disediakan kami nang bemadihin Cilai nang di palatar hari ini menampilkan tetap terima kasih kami mau ucapkan sebelum madihin lanjut ayo bang bertepuk tangan bertepuk tangan jadi bang ulun Cilai behuruf wan kawan karena bang di sini tanpa tak bebujuran jadi ulun berlanjut Cilai membawa akan kami madihin sebelum jauh berjalan kami meminta maaf minta rela beretaan bila dalam madihin terjadi kesalahan lebih atau kurang kaina kami tampilkan atau kaina ulun tak salah ucap nang maulah sampian dalam hati kada nyaman nang jelasnya kami sekadar menghibur pian jadi ulun berlanjut Cilai bemadihinan ayo bang sekali lagi niai bertepuk tangan alat tepuk tangan jadi madihin Cilai ulun lanjut sudah terima kasih lawan meminta maaf tadi ulun mau ucapi jadi bang ulun sedikit mengisahi di bebuah sini ada keluarga acil ulun sendiri adik mama ulun Cilai ada di sini Sidin begena Cilai 2 laki bini nah niat amang ulun nang Sidin betupi jadi bang Sidin di sini 2 laki bini
banyak tumpang kita sama safat tuan cilai orang beheri jadi nang lawan pian belanjut ulun hari ini nani terima kasih cilai sungsung nih memberi 50.000 Pak Haji memberi jadi nang lawan pian itu nang ada di sini hanyar bemadihin pemulaan tuh hari ini sudah nang ada duit si nang memberi nang 55.000 memberi jadi terima kasih lawan pian hari ini tapi tang duitnya cilai masih disisain terima kasih lawan pian hari ini jadi nang tidak lupa ulun mendoakan pian nang hari ini tangah 200 sidin cilai memberi betapuk tangan cilai liwar nyaring nini niai gini duit ulun kada bebegi karena niai duit ulun panggesan bebini gesan bebini jadi pangolon pulang nang malanjute jadi terima kasih nang mana nih sawiran niai song nih memberi jadi kami doakan nang sudah nih memberi mudahan panjang umur pian nang juga sehat pak ai nang hari-hari mudahan pangpian dilancarkan rejeki mudahan buhan pian selalu diberkahi mudahan tuh usaha selalu diberkahi mudahan saberetaan kita kawan naik haji Allah naik haji jadi tadi ulun ada mamat dehi imbeh terima kasih jar ulun hari ini jadi nang acil ulun juga umpat memberi terima kasih lawan pian hari ini Hasidin memberi kada maha bisakan tapi masih menyisai inya nih memberi Pak Haji kada mengerti tetap terima kasih lawan pian hari ini mudahan nang memberi pian nang pastinya dilancarkan rejeki di mana bang begena selalu dilindungi usaha buhan pian mudahan diberkahi Allah diberkahi jadi matihin ulun nang malanjuti jadi 2000 paman umpat memberi pinanya Bang Sidin tadi nang tuh memberi hendak nang besalaman cuman Sidin langsung buai meninggalkan nang ini 4000 ditambahi sawiran terima kasih banyak walau duit angsulan terima kasih ulun mau ucapakan mudahan Sidin lawan nang 50 tadi nang memberi kekanakan mudahan pian panjang umur sehat badan mudahan pian rejeki dilancarkan mudahan bang rejeki deres nang kaya hujan terima kasih dingai nang lawan pian mudahan beretaan ngapa usaha pian diberi keberkahan mudahan beretaan hajat dikabulkan mudahan juga pian nang pastinya selalu selamatan angin memberi duit ampun sampian umat terima kasih binglah kakak ucapkan jadi nang lawan pian kakak mendoakan nang tadi tuh memberi cilai nang kekanakan mudahan inya sekolah pendapatan maafnya begawi para jekian
padahal bemadihin hanya 10 menit labih bang di sini. Cuman cilai ari nya bujur hendak hujan tetap ulun tahu mapi karena cilai ulun baju nang dua lepis memakai hari ini. Jadi nang tuan rumah bila nang kipas angin di rumah ada beisi. Cilai kipas angin bawa akan kasini supaya bang ulun kada tapi tahu mapi karena ulun cilai tadi di kapal dasar bujur dingin are karena lemang ni ulun cilai kada debini saumpama bila dingin ulun arit sorangan amun amang ini cilai sudah bebinian cuman bahasa wahine amang ini bebaungan. Jadi madihin kami melanjutkan cilai bemadihin kita nang bagayaan. Jadi nang kipas angin sudah diandakakan cuman cilai andaknya di situ aja jauhan. Lamunnya kawa di para kakakan supaya niyai ulun kada tapi kahumaban. Nah dehi ulun maliatai bepalohan. Jadi nang lawan pian mangai nang tuh kasine kipas angin dihadapakan. Kami cilai tadi mulai pamulaan. Kada deta lihat cilai wadai pangantin di sini diandakakan. Padahal ulun cilai nang bagayaan cuman bagaya ulun sesuai keadaan. Terima kasih dingai nang lawan pian 30.000 inya nang memberi omang ini nyonyok gede betok. Terima kasih lawan pian hari ini duitnya begumpal inya pisit meminggote. Terima kasih lawan pian hari ini mudahan nang memberi dilancarkan rezeki mudahan sabaratan kita kawan naik haji. Ini nih doa khusus gesan memberi. Amin. Amin. Jadi bang doa ulun nang mau cape jadi nang lawan pian pulang nang ada di sini saumpama pian hendak disayang lagi ada sedikit kepada ulun nang hari ini bila nyapang pian kaina bawa bubur beginco bang pipi beturis kaning nak kaya acil gini kaning liwar genal kaya terus ringgit. Jadi cilai ulun lawan pian mamadai bila beturis kaning nang kaya acil ngini istilah cilai kata kaning nang dinyarake bila nang kade nyarak karika kan burit panci laburit panci. Jadi madihin cilai ulun lanjut jadi cilai madihin betarus kita hari ini. Jadi cilai benyo nipang benyo aqua ada nang diandake ada itu benyo teh cuman kada dilingire. Jadi nang benyo aqua cilai nang mulai subuh tadi nang tabenyake lamun nang benyo tunggal pangami hantaran jake. Jadi pengulun cilai nang malanjute jadi nang lawan pian bagaya kita hari ini. Jadi cilai bang ulun lanjut nah mamadahe tampolo bang di sini banyak nang ibu-ibu nang
sudah belagi pinanya dibubues ada nang bujang ada tapi tak lihat lagi ada nang bujang Mang Idris Mamadahi di belakang Bang Dul Umani kakanakan masih belum tahan belagi amun belagi kalau kada menyanggupi amunnya Cilai Amang Idris ma ambil bini sidin ini Cilai ujar harat tak gegehi bila setiap malam Jumat membunuh Yahudi sidin nang Cilai sanggup tiap malam 5 kali Lima kali jadi Bang Cilai ulun nang malanjuti ada Cilai nasihat ulun hendak mamadahi tampolo buhan pian masih belum bulik lagi jadi Bang nasihat gesan sudah belegi saumpama pian hendak disayang lagi bila lagi pian niai datang begawe bilanya sidin lapar pian nang ditawari pian nang kaut gangan kau takkan jual nasi bila sidin oyo ancap-ancap diuruti nah Cilai ini ma urut hari ini ulun lajari jadi ma urut kaina mulai kepala beturun pian kadehi beturun ke bawah cipika cipiki istilah Bang kata cium nang pipi kanan cium ke pipi kiri kaina pian ke bahu kanan bahu kiri lalu Bang maurut sasar pian ke bawah kaina nih ke pinggang tapi jangan digeritiki pun digeritiki kalau sarikin lagi jadi nang to kaparot kaina di bawah pusat potongan nang 5 jari maurut di situ lamun kawa dilewesi karena tupang benda Cilai nang bisa hidup bisa nang jua mati jadi gitu Cilai bisa nang tak karasi bila nang kaina karas pian nang malam mahe amun nang karas terus ujar orang lakas jadi kalah lakas jadi jadi Bang ulun Cilai nang malanjuti padahal betuduhan ulun tak salah hari ini karena Cilai ulun pengalaman belum beisi istilah Bang kata masih nang bujang lagi jadi kita berang masih kada cubai jadi nang lawan pian kami memadahakan nih rombongan kami bilang bujang berkataan kada Bang Cilai nang sudah bebinian ada nang 3 ikong nang sudah beenakan ini Amang Idris anak sidin 2 ikong sudah nang beisian aju Abang Bang Dul nang sudah bebinian nang parut sidin genal kayak orang betianan jadi nang lawan Bang Dul jua sidin Bang anak ada sudah beisi nang Cilai paling ujung ketua rombongan kami sidin Bang anak 3 ikong beisi moha Cilai anom tapi Cilai anak sidin nang tabenyake lantaran jar nang bini kada hakon bakabi jadi Bang Cilai ulun melanjutkan jadi kami matihin itu nang ada di sini jadi nini angsulan ujar nih memberi terima kasih banyak lawan pian hari ini pinanya nang dihiga lih mang to nang bini jadi nang bini tempolo ada di sini adalah buhan pian sudah anak beisi bilanya ada lamun kawa ditambahi bila kada hendak menambah kaina ulun doa
takan mudahan nang lakas jadi nang lawan pian kami hendak mana kone bila malam Jumat rajin berapa kali jadi Bangolon amangai nang malanjut terima kasih banyak lawan pian hari ini jadi ngini abang pinanya hendak befoto cilai langsung kasini mau usir kakan-kakan padahal datang tadudi bilenya mamoto bangai bang dihitung supaya bersiap kami jadi bang mamoto pian jangan mendustai 1, 2, 3 hitung kayak ini nyaman mangai kami bersiap hari ini jadi mah hitung umak ada berhitungan liwar tuh bang 1 dikode lawan tangan 1, 2, 3 ongkai gigi bertaan lawasnya sudah kah? Terima kasih lawan pian hari ini jadi nang tidak lupa ulun nang melanjuti asidin memoto beelih alih hari ini jadi nang lawan pian kami doakan hari ini mudahan ini sidin selalu panjang umur sehat setiap hari mudahan fotografer pian dilancarkan rezeki usaha buhan pian mudahan diberkahi Allah diberkahi jadi madihin cilai ulun malanjuti jadi cilai madihin betarus ulun hari ini jadi nang lawan ajel nang ada nih di muka pian nang di sini asidin memberi tahu wai ulun disuhi Halo Ali terima kasih lawan pian hari ini ulun rasa pinando lawan acil hari ini lamun kada salah ini acil geria nah iya dengarane jadi acil beria apabila pian memberi ini bang duit nang di belakang tadi terima kasih lawan pian hari ini ujar nang ada orang cilai lawan kami cuman tadi sidin sakader ngini tangan lawan ulun menciumi ya abang mencium betaros sampai ke pipi ada sampai ke pipi jadi Bangolon terus melanjutkan jadi dimadihin ulun membawakan nini di belakang sidin bang tatawa tuyat mata bebenyuan kayak menangis sidin menawakan jadi terima kasih pulang kami ucapkan kepada Buhan Sound System nang menyilahkan karena bang kami cilai tampil di sini itu alat sound system kada membawa seorang karena ujar di sini nang disediakan jadi nang kami tolak tadi bemodal awak bejuan salawar leh mang nang besanguan lamunnya amang Idris kada saling nelapisan jadi madihin pulang kami lanjuti jadi nang adik-adik banyak hari ini jadi nang tidak lupa cilai ulun badahi kepada ngini adik niat nang bini-bini inya mangamira
cilai mulai pamulaan tadi ulun liati cuman lampu blitnya kada dimati cilai ulun silau maningau hari ini jadi nang lawan ading bila nang mengamera lampu blit dimati ngapa dipandirakan pian nang di muka sini ulun bemadin niai kada mandang hari jadi nang lawan acil ulun nang mau ucape selamat nih bertemu kita nang hari ini jadi nang lawan pian itu nang ada di sini pinanya bangsa wiran cilai kada lagi jadi madin satu mat lagi berhenti karena bemadihin kami nang tuh terjadi rajin nang dua kali ini pamulaan sekadar mengenalkan pada rombongan kami setiap orang mau undang pasti selalu cilai bemadihin kami menampilkan kami perdana di bebuas hilir di sini nang betemuan jadi nang imbah ini kami tukang doa mudahan pulang betemuan terima kasih ulun mau ucapakan jadi tadi kai sidin umpat memberi jadi ulun doakan kai nang hari ini mudahan tuh sampian sehat setiap hari mudahan cilai sidin tambah nang tak gegehi istilah bang kata toha alade bujur nang sidin toha tapi masih tak genjangi alat tak genjangi jadi bang kami cilai melanjutkan pinanya bemadihin satu mata lagi bertahan jadi wantuan rumah barangai tukang wade di rumah dikeluarkan karena cilai benyo di sini kabeh benyakan amun benyo tunggal kami nang pangamihan jadi belanjut ulun membawa akan sebelum matiin lanjut sekali lagi tepuk tangan alat tepuk tangan jadi bang kita tempolo betemuan pulang lawan pengantin kita mendoakan tempolo buhan pian hari ini belum pulihkan jadi gesen pengantin kita mendoakan mudahan tuh pengantin panjang umur sehat badan usaha nang laki diberi keberkahan mudahan pengantin hajat dikuatakan mudahan pengantin hajat dikabulkan mudahan pengantin selalu dalam lindungan mudahan nang laki selalu dikuatakan sehingga baut lan tuhut ada sampai belum geret sehingga bang nang bine kaina lakas betiana ala betiana jadi madihin ulun menarusakan jadi nang cilai doa tadi kesan pengantin nang di palaminan jadi nang nabang ini bina abut kakanakan jadi bang ada drone di atas beendakan jadi nang tuh belanjut kita bemadihinan sebelum madihin kita nih bersatu berdoa bertaan bila ulun berdoa bertaan diaminakan supaya doa kita ini dikabulkan jadi nih bang doa ulun memulai akan jadi bang doa dimana bang sampian cilai nang begenaan itu nang pastinya buan pian mendengarkan jadi nang ini doa ulun memulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
berkat salawat mudahan saberataan kita nang panjang umur mudahan selalu sehat mudahan rezeki kita tambah meningkat mudahan usaha kita tambah berberkat mudahan kaina kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat kita nih terhindar dari hal-hal nang jahat mudahan berataan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat ala ke akhirat jadi madihin niai ulun lanjuti jadi ulun betarus madihin hari ini di kamera bang dulai mancilingi pinahnya sidin itu nang tasufane lawan ading-ading nang ada di muka sini pinahnya niinya cilai belum belege pabilanya pian pacar kada beisi imbah bemadihin handaklah nomor HP kalau pinarindo malam kaina kawapisi jadi nang lawan pian nah ulun mamadehi ini rombongan kami masih banyak bujang lagi jadi di belakang ada nang tahi lalat nang likapnya di dahi itu ngarannya aja digiliri Sahriyadi jadi bang aja ulun nang mamadehi itu jilai bang aja belahan Arab Saudi Arab Saudi jadi bang dingai ulun nang malanjuti umamang iyau ading sakutu hainya umur belum dipadehi jadi ngaran ulun ini Ahmad Rasidi seniman negara itu nang ngaran igi jadi umur ulun cilai nang 20 hanyar ini terjadi ulun cilai itu lahir tahun 2002 ulun badehi ulun cilai lahir bertepatan bulan Juli jadi 20 sudah hendak bebini kalau pina tuh bebuhan bues di sini bila nang bujur hendak berapa sini jujuran nyaman ulun mangumpuli ada di rumah tabungan beisi hakonlah bang pian madihin manyahote nyaman tuh madihin kasih to ulun manonte jadi nang cilai inya pinanya hakon manyahote bujurakan ini buhennya ay tali tampolo bang gedis ada di muka sini jadi ngini pina mangantok capati ikam berdiri jadi matiin ulun lanjut hari ini gigi genal kayak sabumbuk di TV jadi matiin ulun nang manyahote jadi berdiri tahalap lawan kai jadi bang pian kaai nang disahote siapa ngaran pian coba bang dipadehi jadi jerinya cilai masih tasupane bilanya topang pian dingai bisa manyahote kikira bulan Rajab cilai ulun ambil lagi salah sambil lagi jadi ngaran pian jadi ngai disahote siapa ngaran pian inya cilai mamandengi amun talo pandang
kalau pina malam tak mimpi. Ulun takutan lawan bebuhan sini, kalau pandangan inya ayai bejempi-jempi. Dengaran pian pulang nang bisa hote, siapa ngaran pian coba bang dipadehi. Ada bapak sopan tak buat di YouTube kami, kaina buhan pian kawa pulang menonton kejadian hari ini. Jadi ngaran pian laju dipadehi, lewar ni mikrofon inya pisit manguti, namun diambil lagi kada gampang manyang gupi. Aur lagi halirong bini. Jadi pengpian cilai nang bisa hote, bila ada nang bisa ala kasih bisa hote. Tampolo matihin kita nang hari ini. Oh jernih pang cilai buhan grup rabena acil nang mamadehi. Jadi lawan pian siapa ngitu nama laju dipadehi. Dengaran pian inya nang bagus benar cilai belubang di pipi. Jadi ngaran pian siapa dinamai. Jadi kaya inya ada nyitu kawat tuyat susun di gigi. Jadi nang lawan pian ancap-ancap di badehi. Siapa ngaran pian jer ulun bisa hote. Mun kade manyahot cilai ulun tapan nate, jua nang ampun ulun cilai tambah tapanjangi. Jadi ibu-ibu adakah bisa menyahote, ada usah sopan tampolo betamuan kita nang hari ini. Jadi ngaran haja kaai nang dipadehi, kada jua matihin ulun nang manyuruhi. Bila kada menyahot kada jadi diambil bini. Jadi matiin ulun nang malanjuti, siapa ngaran pian jer ulun dipadehi. Lamun kada tahu ngalih kaina marawa apabila tatamu lagi. Jadi ngaran haja kaai nang dipadehi. Inya pang sopan cilai ulun tapan nate, kaina barang ngaran beasa nang kaina HP. Jadi nang ni bulik ulun nang hari ini, lewar cilai mencatok tadi nang tagenjangi. Jadi nang ni belanjut madihin hari ini, tadi nang kita doa di sini sudah terjadi. Jadi wadai pangantin sudah ada di julungi, BRT bemadihin kita hendak berhenti. Lamun cilai wadai lawas ada di sini, kalau pina bang wadainya cilai kaina besi. Kaina besi. Jadi madihin ulun mana rasakan, cilai bemadihin di sini ulun lanjutkan. Jadi nang lawan acil bapak ibu beretaan, ulun terima kasih nang mana tadi duit ada memberi sawiran. Mudahan buhan pian rezeki dilancarkan. Jadi nang minta maaf pulang saberetaan, bila dalam madihin terjadi kesalahan. Salah atau ucap nang dari tindakan, nang maulah sampian dalam hati kada nyaman. Nang jelasnya ulun niat begegayaan, kada dan niat ulun maulah hati kada nyaman. Ulun minta rela minta maaf beretaan, harap nang buhan pian maklum saberetaan. Jadi hendak besatop ulun hendak betahan, kepada tadi ading nang hendak menyahotakan. Ulun minta rela bila ada
tadi nang lawan pian. Jadi nang kemudahan kita nang panjang umur bertaan sehat badan sehingga kaina awa pulang bertemuan. Jadi membawa pantun nang ini panutupan kaina bermadihin insyaallah disambung pulang. Jadi niyai pantun ulun membawa akan apabila jerujuk ya ulun daun mempai ada paikat lagi niyai dedeyan kain apabila jodoh niyai nang ini sampai menjelang ini hari pengantin si 45 ini kuridik patah ada patah sabila hendaknya dihigang aja kami sarungan hari ini mendoakan kepada pengantin mudahan tupang inya sakinah mawaddah warahmah mudahan tupang pengantin selalu bahagia bila jarum patah jangan disimpan dalam hati bila kata nang salah jangan dibuat dalam hati padahal pang pantun ulun banyak ai BIC amun nang pantun taros kada ampih jual lagi sedang bersatu ulun handang berhenti banyak meminta rela lawan pian hari ini dua terima kasih nang sudah memberi jadi nang terakhir ulun nang mau ucapi wassalamualaikum madihin ulun akhiri ilahi terbang bersatu